Sınavın Ramazan'dın ayında men bakıldağım var ketkim yok. Oğuz açarga mıktılar gelgen cereken men jamandıkты sezgim yok. Komuzdun alıp ben geldim biri kol çapkan delen geçkim yok. Olur davatamlı oyundum bari sanatta. Gerine karap koyunca kolunun bağı salatta. Azık tamak gelet şaşpağını tamak gelsin anan beyman alatta. Yogu vakit degen uçkan kuş öterdeken zamatta. 30 günden beri caka gelip durgan çağımız. Kolu boşunday gölgüldür erip durgan çağımız. Musulman bolup kalganga ala doğuday bağımız. Uşul yerge çoğulgan yaşımızдағы karımız. Ramazanға salınbas ezelibizдің dalımız. Kuday degen kuldardın bekem bolsun canımız. Çakırganға gelgender ak dilerim bergender barın argan rahmat. Tirülük degen hoş eken tirülükte jüreli biribizдің kuvvattan. Mına o yerdi karasam direk dep sanasam. Kандай ırgar eкен деп карабатан баяндан моюнларын мен жакан артып аткан андаңдык сокталарын ачырып тартып аткан андаңдык алмас байке чол болум ушул алмастан жаман коркомун тартканынын баарысын TikTok менен Instagram'dan алып чыгат заматта. Анан мунун соткасын көргөндө бизге окшогон акындар ырдай албай калат да. Бирок Алмаз мырзаган Рахмат Момунчан элди чакырып, кыргыз коомдук борборуна батырып, Тасторконду жайдыңыз, чоң салымды салдыңыз. Kıyamet kayın болгондо jannattын ошол нөмөлөрүнө тоюп турсун ардыңыз. Кулак салып туруңуз биз окшогон жеңишке, эч убакта батпаңыз үйүнө менен кейишке. Ушундай соопчулук иш үчүн Кудай Таалам сиздердин алып келсин бейишке. Дастан мына көңөр жаратканым болдосун. Дастан иниңиз менен буюрса жакшылык деген жолдосун. Жүрөктөгү сүйүүлөр эч убакта соолбосун. Жекелен Америка жеремес деген ысык көлдөгү үйдөн бери жака макталай келип орносун. Анан Алмаз байкең айтарын Чикагонун төрүнө айттыңыз эле бардыңбы? Американын жанагы паспортун алдыңбы? Өткөндө актанып жатканын көргөмүн, мактанып жатканын көргөмүн. Азыр кимдин заманы, көлдүктөрдүн заманы. Көлдүк десем Алмаздын жарты түштү кабагы. Күбө болдук баарыбыз. Паспорт деген табылат биринчи нерсем болсун жаныңыз. О бир дегениңиз миң болсун. Кумуска дегениң пил болсун. Жүрөгүңүз өрт болсун. Эми тырам тура бермек беле кеч келе буюрса тырагыңыз көп болсун. İştegender көп болсун, Алмаз байке кайда деп издегендер көп болсун. Кээ бир сөзүм чын болсо, кээ бир сөзүм тамаша. Эл күнсүндө ырдайм сен болот бизге тараза. Жайылып турсун дайыма жакшылыктардын кулачы. Того тержерин айтканда бүгүнкү кооз ачырың аркадасынан өкүңүргө Кудайым болсун ыраазы. Анан жүзгө чыгып, о дүйнөгө барганда бейишке кирип кеткиле сразу. Ошондой болсун ылайым, барыңардын аргачан сактап жүрсүндөй Кудайым. Эми сол жагымды карайын, Чыңгыз деген агам бар, андан ишин баалайын. Келгениңиз кут болсун, кут болсун. Каалай болсун, кут болсун, иштериңиз көп болсун. Кыйын иштейт экен деп кыйла жерге сөз болсун. Кечен ашуулардын ашып кет. Тарык кылып буюрса, болуп байкемдей кылып жасып кет. Эл менен дайым бир болуп, эл тийген жерге дайыма жылмайып турган күн болуп. Эл менен дайым бийиксиз, элден чыксаң кийиксиз. Билерин аталарым айткандай, жасылып калсын буюрсаң иштегениң дастандай. Жана эшиктен кирип келатсам, ушул Алмаз байкем элеле, акындар ырдар мескилде, ар убакта демеле. Çöndögün akça sayamın beni bir maktap koyuşu dedele.
Bana geldi okşoy, birine sesim geldi okşoy, eline verip gitti de karta başladı mungaydı. İsa ödümüz karaydı da karavalıp çırgaydı. $100 eken de batsam $10 tutmaydı. $100 bolçu. $100 verip koyun oraya kendi bundan ümit edip çakmayı. Benim yergenleri alamız. Bizi şundayı balamız. Durun alayın de kırdavayım. Cağayın de vırdayım. Gömünü örgü gömündü salayın de vırdayım. Aydur gelgen dedim bağrısı caşı benim karısı. Caratkanın oldosun da camanlık benim bol olsun. Gömünün örtök olsun. Gömünün örgülük olsun. Kanına ırık olsun. Borozodan dış karındayım. Gömünün örsülük olsun. Kolkumda vatan et yürek. Tabaka kalıptım 5 minut. 5 minut emin ırdayım. Saat Cimmet Karaçı, Alcanın karaktığındayım. Buna bu yaşlarıma aytarım, ilimden dağın algıla. Cana karı kem aytıp getkende, bilimden dağın algıla. İlim benim bilimden cürüş gerek aldıla. Atanın uğru bolgula, caklı sebes buyursa büyüklüke gongula. İlim bolsa cürekte bağırır gerek koruduna. Durok tilin yerden unutmay, dinin yerden unutmay, oyun ardın unutmay. Mekendegen alato, çolun ardın unutmay. Düğüne kesip gölgüler, asmandakır bulutay. Bilinmeden nuruşmay, cakın bolup cürgüler. Kuday tağlan aslından, asıl bolup cürgüler. Korkok bolboy manastay, bahadır bolup cürgüler. Cakır bolboy ay kaçan, baydan bolup cürgüler. Cakşılıkka çakılgan, candan bolup cürgüler. Çikeranın tönünde biz kolumuz büyügüler. Bölünmesinden Kırgızlar bilindi, bilin arıgacan bilindi, daim süyügüler. Aksının arıgıp bozgun, ayıs degen yok bozgun. Kırağın arıgıp bozgun, kıram degen yok bozgun. Ayın dönünün arıgıp bozgun. Daray jerge gelgen de Kırgızlar'da yine de kıyla jerge söz bozgun. Yememlenin aytayın, bu vakit bolsa aytayın. Kuday Tağlan buyursa, bakılay verem aysayın. Karılar gelgen yer oldu, el çipside baş oldu. Darılar gelgen yer oldu, birimiz de birimiz. Kırgız degen eli oldu. Bugün oğuz açılgan, bağrısı Kırgızlarga belli oldu da Kırgızlarga belli oldu. Anda mesela yoluga turgan kesleri var da aytına turgan sözleri var. Buna bu kaçan bütüttüm, yanımda caman görünen göster var. Onun iki kutu kıvıram, iki kolu kıvıram, bolduğa iki bütçület, kulağıma şıvıram. 3 minut kalıp da çırak koyun tınıram. Bakılda koysun cenişin geldirip sözün öğütün. Kepiklerin omunda giygen Kırgızlı birinci yolu görüşün. Bunumunda giyi varlığını düşündürüp vereyim bu cahil namaz kabarganı. Sacdan dolup değilsindir bunun içinde bol olsun dedi armanı. Anda mesen ağayın bağrın arıga caktı mı? Ramazan ayı kuşunday bololu var üstten baktılı. Bugün kanday tüm bolup, balkim kadır tüm degen tüm bolup. Caylamastı salgıla, catıvalı vıydaylı. Caylamastın üstüne basıvalı vıydaylı. Kırgız bilen mekende duvağlı vıydaylı. Karacanlı vıydaylı. 5 günden büyün bulayla koş aytıp getir durmaylı. Koşolduktan bağrına kadır tüm tuş bolsun. Çilegi geldim bağırısın yeki düğüne büt bolsun. Tozoktan kuday saktasın. Oturganlardan bağırısın perişteler maktasın. Takva olup yaşasan bağırılar beyiştegen caktasın. Oşoga çeyin biri olup kanınar. Örük olup görgönünü dayama. Görgön bir yerdesin. Esine bak bolgula. Çileklerden bağırısın kabul alıp koygula. Karıken caktırgan bir anekdotum var öyle. 23 yıl oluptur elin bağını taşadı, ayta verem de öyle. Karı kendin gömül için aytayın, aşonu menen kaytayın. Ona kapalarını oturatmıyorum, akılday vermem aysayın. Ona kapalarını özümüzü için tağlayırken bakteken, çekişmekten görek bularga telefon edecek şeken. Ben hırdavatam diyakta, TikTok'un açıvalı çukurdavatam tiyakta. Kaylanayın, apalar çıkıyorvalı, akıldı muhbay koysun o bu yakta. Desem karan kalıştı, boşandık kaldık durgula, bizge yakındık degen namıstı. İlgeni şarşen degen bir kuğulun çoğun cihinde barıttı, şake kırgap vergese bakıldım. Kuruldaga bineken gözün çuğup alıptır, hırda oturup gözünü açıp karasa bir elin gembir kalıptır. Aranı şarşen gibi aytat bilesin elbinden aytat, eldim bağırı tarap getirttim beni ırımdı tınşagan,
Apa sizge çok rahmat dep aytat. Anda kempirgen aytat, kızık keptin hem aytat. Oy balam razı mıdırına, sen oturgan töşönçü, beni kelin oşonu bütüp atam dep aytat. Alsıganı o 3 apam bütüp atkan keseli. Jenişke kaçan bütüp gömünün bağrısın bütüp atkan keseli. Ayran apalar, bizge tizim batalar. 50'den da olup gettigen 60'dan aşkına 70'e çeyin yaşanar. Ana 80 degen yaş bolup 80'de çıkıp alganda kıyaldan adam mas bolup kolsunu turgudan argaçan ağa turgan dostlarga uşu 3 kempirge ırdayın yaşın arması 90'ga kempir desem ayağı bütkörüp kapı kavarı 3 kempirge ırdayın uşu kempir desem canım başka yoldan küs olsun oylağına büt olsun canlının yaşı verisinden yaşından adam küs olsun cüzdanlarını öptürü cüzdanlarını öptürü tosparımla geçtürü aldaları basınız alacağım özüm çetiniz 105'e tuğa jetkende kızarıp kızım betiniz 100'den o kalganda kutluklayımız özünüz 110'dan aran ayet almayın 100 öte vermeyi bağırmıştı 5 işte girip dediniz hep çıl ayet koydunuz içine oturgan boğun içine ona evi 1 minut kalıptır hoştaş oyun demese bağrın ardı caraşak aynı gün göttenese geybi sözüm çın oldu geybi olsa iyi umar sizleri ayta turgan günü oldu andamesen ağayın uşu benim barayın kalgan atkan gep bolsa elki olsun açarda komusundu çalayın akıl aytkan oyguna basa turgan yolguna uluk saklı verirseler jenişlik basın orduna tamak gelip kalganca içine gelmek boldu da benim jaktağanırım tügöndü desem gelip kaldı da ben ayaldım bolum karmamay desem apam durmayın çileğiniz bit boldu almasını da gelip yattı siz bitemeden cüz boldu Gecelerini martlasam solukunda vartan dine var. Akınlarına kuşunda çırpağalar çile var. Bir beyganlarlar var olsun telefonun vereyim camine açkan bize de var. Hep koyayım çırpaydım, tamaşalı mırdaydın. Tamak ışıklandım ömdürüm, evli basamastan öylümün değil ömdürüm. Kıravı İsa'yın can dostum, şunu menen geteli, gelgen cana ceteli, aklaytkan oyununa, basatılgan yoluna. Hep ben aldım taptan. Ulan bunu capcaşım, o İsa harmaktır. İslam'ın baykuş, niye ki bu kötü dilemem. Bir başkacalar diyesin sezilir. Andemesen ağayın, akıllın sözü güçlüğünü, baspaydere alışmış menen büttürü. Tamak üstü geleli, tamaktın alıp geleli. Orozamur kalın olsun da Kudayın nurga böyle sürüştüler, çolurgan bütün geleli. Cedilep dursun daima, jakşılıktan inceleri. Biri bisti, biri düşmüşünday, soğur incelilerle görülü. Ben soğuk olsun bilincinden incelilerle görülü. Öksürüp kalsa canlıyla ödül gümenin mahkıla. Gelip edendim bağrına solunuz açar oldu da bizden salamayt kula. Sinirde bir tuğlan kanırı daman bilmeni için doğduğu baktıda. Anda özü varında getip kalgan muftiler de özü varında getip kalgan jakşıda. Benim jakta kanırım tügöndü, anda toptu boy oldu çampı. Son bak. Bakın. Bize bu şunlar genel var biz. Genelindayız. Pavuza şeyler bulup koy. Tamak ışık çaktı. Baraca kudam geldi şekli de geldi. Bizi Katar'a düşündük. Kudayımızda tamamızda o kaldı okşoy. Hazır tamakta tavuz, kaşan kırgız tamak gelgende sözlükçeler. Tamakta unçuk bo degen bölümlerin komuzun koşmasında tamakları adan ayağında Kur'an okup, dua kılıp kiyinki oğuz açanlarga çeyin koştaşabız. Үйde ынтымақ болsun barыңızдарда, duanızlar kabul olsun, dileğinizler kabul olsun. Mına aldığınızda tamak tartına başladı. Şaşpay tamaktan yiyip, oturumuzdan, orucamızdan kabul olsun. Orazаңыздар kabul болсын, мекендештер. Amin. Şurada iş çaralar.
Çığa kalып эле бакылдап аткан деп кээ бирөөлөр айтып атышыңар мүмкүн. Мен өзүм тааныштырып коеюн. Менин атым Жеңишбек Жумакадыр. Элдин баары ушу Чикагого барып атыптыр дегенден керемет нерсе болуп атса керек деп мен келип алдым. Төө ашу менен келген жокмун, мыйзамдуу жол менен келдим. Келсеңдер алайын дегенсе кол чаппайсыңар. Ушул жерде иштейм. Кудайым буйруса мындан ары сиздер менен чогубуз. Дайыма жакшылыктарда жолугушуп жүрөлү. Кудай буйруса бизди ушу иштейли деп келдик, кызмат кылалы деп. Айсыга кетире албайт, Трамп да кетире албайт, силер эле кетирбесеңер деп. Депутаттар айтып атпайбы, мени шайлоочулар да кетирет дегендей. Маанайыңыздар жакшыбы? Рамазан айы берекелүү ай. Сүйүктүү пайгамбарыбызга Алла Таала кайсы күнү, кайсы түнү кадыр түн экенин билдирген экен. Сүйүнүп айтайын деп келсе, эки сахаба талашып аткан экен, урушуп. Ошондо Алла Таала унуткарып койгон экен. Уруш бар жерде ырыс жок. Ошо себептен баарыбыз ынтымакта, бекем, жакшылыкта чоң бололу. Мына айланаңыздарга карачы. Аял заты эжелер, жеңелердин баары келип, жакшы марайлап отурат мынакей. Кызыл, тазыл, жашыл кийинип, кандай көрктүү, эне бар жер кандай береке, аял заты бар кандай кооз көрүнөт. Кызыл, жашыл, эркектер караңыздар, баары окшош, кап-кара болуп отурушат. Аялдарга негизи бейиш оо экен. Билесиздер, пайгамбарыбыз айткан, 5 убак намазын окуса, орозосун кармаса, анан күйөөсүнө баш ийсе, Алла Таала бейишке түзөлөй киргизет экен. Эркектердин жоопкерчилиги көп, сурагыбыз көп биздики. Кыскасы, жеңелер күйөөңөрдү да мактай берсеңер, бейишке чыктык дебесеңер болот. Ушуну угуп алып, 3 келин күйөөсүн мактап атат дейт. Биринчи келин айтат экен, менин күйөөм жолборус, арыстан, күрүлдөйт айланайын десе, экинчи келин айтат дейт, меники сеникинен кембекен, меники карышкыр, бөрү, көздөрү күйүп турат десе, үчүнчү келин унчукпайт дейт. Сен айтпайсыңбы, сени кимде десе, үчүнчү келин айтат дейт, менин күйөөм деле экөөбүздүн окшогон бир айбан деп. Айбандар аман болобу. Жылмай отуруңуздар. Дагы сый тамагыбыз бар, ага чейин бир аз программабыз бар. Жылмай отуруңуздар. Дагы сый тамагыбыз бар, ага чейин бир аз программабыз бар. Жакшы сөздөр бар. Жаңылык демекчи, бизде Чыңгыз деген жигит консул болуп иштеп аткан билесиздер. Ал жигит болсо Бишкекке кетти, бирок ордуна башка эле Чыңгыз агабыз келди. Тиги Чыңгызга караганда улуураак, ага караганда сулуураак, басканы да башкача, көптөгөн элчи болуп иштеген, тажрыйбасы мол, Кудай буйруса сиздерге кызмат кылып, көптөгөн жеңилдиктерди кылып, сиздердин батаңызды алат деген ойдобуз. Ушул жаңы келген консулубузга Кудай Таалам колдосун, ишине ийгилик каалайлы, бекем ден соолук каалайлы, сиздер менен бирге бир жакшы кол чаап куттуктап коелу деңиздер. Чыңгыз Эшимбек мырзаны чакырайын бир отуруп келиңиз. Мынакей биздин жаңы консулубузга кол чабыңар, жакшы чабыңар. Документ боюнча баарыбыз барабыз. Рахмат келиңиз. Чоң рахмат Жеңиш мырза. Сиздин чечендигиңизге жетпейт комментиңиз, бирок мен да аракет кылып көрөйүн. Урматтуу бүгүнкү кеченин, бүгүнкү оз ачуу аземдин катышуучулары, мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Менин атым Чыңгыз, фамилиям Эшимбеков. Ушу 10 күн мурун Чикагого келип кондум. Биздин Кыргызстандын консулдук ишинин ошо генеральный консулу болуп дайындалдым. Будан ары ошо сиздер менен иш алып барууга, кызмат кылууга ошо ниетимди билдирип коет элем. Негизи ушул бүгүн аземдин катышуучуларына, анан ошол эле бул кыргыз борбордук коомдун түзүүчүлөрүнө, Умар мырзага, Нурдин мырзага жана көптөгөн ыктыярчыларга өзүмдүн дагы кубанычымды билдирип койгум келет. Бүгүн биринчи жолу келип отурам бул жерге. Үстүндө өзүңүздөр билгендей сонун экспозиция уюштурулуптур. Ал жерде
биздин дагы иштеп кеткен коллегаларыбыздын да салымы бар экен. Ага да мен абдан ыраазычылык билдирип атам. Бул жерде алып барылган иштерди азыр таанышып отурабыз барыбыз. 40тан ашык иш-чара өткөрүлүптүр 2025-жылы. Анын ичинде кыргыз маданияты, кыргыздын салты, биздин өзүбүздүн ушул мусулманчылык ибадаттарыбыз баары ушул жерге келип чогулуп, баары тартууланат экен. Мен ойлойм, бул абдан чоң мааниге ээ баарыбызга. Сиздердин араңыздарда да мисалы көп кичинекей балдар отурат, өзүңүздөр менен ешип келген. Ошол абдан кубандырат экен, анткени бөлөк элде, бөлөк жерде дегендей, бирок өзүнүн жерин унутпай, өзүнүн элин унутпай келип ушул жерге чогулуп, жердеги кыргыз коомдук борборунда тартууланган окууларга катышып атканы абдан кубандырат. Негизинен өзүмдү тааныштыра кетсем, мен өзүм 94-жылы жогорку окуу жайды бүтүп, ошол Тышкы иштер министрлигинин системасына кирип ошо ишти баштагам. Ошол 30 жылдан бери ошол Тышкы иштер министрлигинин жумушун алып келатам. Буга чейин Кеңеш мырза тааныштырып атканда айтып кеткендей, бир нече жерде иш алып баргам, чет элдерде. Акыркыларынан бул Бириккен Араб Эмираттарында, Катарда элчи болуп иштеген. Буюрса ушул бул жерде дагы консулдуктун ишин алып барууда дагы чоң көп ийгиликтерге сиздердин колдооңуз менен жетишебиз деген үмүтүбүз бар. Бүгүнкү ыйык Орозо айында чогулуп өзүбүздүн ой тилектерибизди, ниеттерибизди жазып чогулуп отурабыз. Ошо Орозо айы баарыңыздар үчүн жакшылыктын, молчулуктун, достчулуктун, ынтымактын айы болуп улана берсин. Буюрса мындан да башка көп боло турган ушул жерде Кыргыз коомдук борборунда боло турган аземдерге чогулуп турабыз деп ишенем. Андан тышкары биздин консулдукта дайыма эшик ачык, убактыңыз болгондо келип баарлашып суранат элем. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат, Чыңгыз мырза. Болот Борби агабыз да мыкты иштеди, барып депутат болду. Мен Чыңгызды айткан себебим аты каш болгон үчүн күндүр айтып атам. Бул жактан кийин консулдуктан кеткен кишинин баары депутат болуп атат. Кийин да сиз барганда депутат болуп калышыңыз мүмкүн. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Алмаз мырза, ордуңузда туруп коңузчу. Бүгүнкү ооз ачылып аткан анда алдыңыздарга урматтуу меймандар, ушу бизге келип Орозо айында таравих намазы бар. Куранды толук окуш керек, колдон келсе. Ошо бизге Куранды алдыга чыгып, имамдык кылып окуп аткан, Куран катын кылдырып аткан бул кишинин кличкасы Ташкары, легенда. Көзү жок айтсам болбойт, көзүнчө айтып берейин. Элдин баары суктанган. 4 жылда Куранды толук жатта уктап атканда ойго түшө болду. Ошо бүтүн чекине бир айтып берет. Кыргызстандын мурдагы муфтии, азыркы Кыргызстандын аалымдар кеңешинин төрагасы, кыргыз элинин аттын кашкасындай, оштун пактасындай таанымал деп айтпай деген Замир Ракиев карыке. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Жараттан Алла Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдар болсун. Урматтуу эжекелер, агалар, диний кайындаштар, урматтуу мекендештер, Алла Таалам орозолорубузду кабыл кылсын. Мына көз ачып жумганчалык убакыт, мына көрүп атасыздар, орозону жыйынтыктап атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам орозо келгенде ушундай сакафаттын астына сүйүнүп чыгып, силердин башыңарга ушундай бир ай келди. Бул айда Алла Таала бейиштердин эшигин ачып коет, тозоктордун эшиги жабылат, шайтандар чынжырланат.
Bul ayda bir tün var, al tündün soğuğu 1000 aydan da artık bolğon tün var. Kim bul aydan uşo kaydigerlik kılıp soğuğundan kurgalgan bolsa bardyk jakşylyktan kurgaldy degen bildiğinler. Paygambardın ağzından çıkan söz, bildiğinler hiç kimimizde kurgaltırmasın. Monday akta sturkonda iftarlarda oturup atabız, jakşı tilek menen yaşaydı. Biz insan ekenmiz, adam ekenmiz, 5 minutda emne oluşubuz hiç kim bilbeydi. Biz emes dünyada 8 milyardday adam yaşaydı eken bir ödağı bilbeydi hazır. 1 minuttan keyin takdir emne olur. Bardığımız Allah'ın kolundabız. Bildiğinler uşul yerlerine gelgende jakşı niyet kılalı, jakşı Allah Taala'dan dua kılalı. Allah Taala'nın ulu günlerinde Ramazan ayının Peygamberimiz oşo orozo Kadir tündünde belgisiz bolup kalgany Peygamberimizga Allah Taala tarafından Kadir tün yıldın kaysı gününde bolor belgilenipdir. Peygamberimiz oşonu suyunup sahabalarga suyunçulayın dep kelatkanda iki sahaba janjaldaşıp bir-biri menen jakalaşıp kalat. Oşonda Peygamberimiz kelip aytayın dese de esinden çıkıp kalat. Keyin oşa iki sahabanın janjaldaşkany üçin esinden çıkarılgany bilgiziler. Bildiğinler bu dünyada bardığımız ıntımak menen yaşaydı. Birbirimizni sıylaşalı. Üy bülöbüs menen sıylaşalı. Bazlar atinesin sıylasın. Bir janjaldaşuudan uşunday çoğun nerse Paygambardın esinden çıkarılgan. Bir o üylerde janjaldaşıp atabız kançalagan jakşylyklar bizdin başыбызdan götөрülüp ketip atkanын kaydan bilebиz. Bardyk takdir Allah'ın kolunda bildiğinler. Geliңizler uşo Chicago'da atababamız görgön jer, okeandın bir jagı, bir saat yakta turup okeandın ar jagı dep süйлöçülegen bir ýagында turabız. Okeandın bir jagında eң alys jerde uşul jerde bardygybız bir dastarkonda oturup atabız. Kudayım kabul kılsın. Oşonun üçün bir tuğanlar en negizgisi aytarыбыз Ramazanda Peygamberimiz aytat Kadir tündü Ramazandın akırkı 10 gününden izdegile 10 gününün tak günlerinden izdegile deyip bugün buna 24 jolu açıp 25-ge ketip atabız. Bugün tak gün. Bugün de olup kalışı mümkün. 26'sından 27'sine oğun tünü de olup kalışı mümkün. Birok köpçülük alımlar ıhtimal kılıp 26'sından 27'sine oğun tünü deyip bir tuğanlar. Kur'an-ı Kerim'de Leylatul Kadri hayrun min alfi şahr. Allah Teala'nın ıyık kitabında Allah Teala bu Kadir tün soğuğu 1000 aydan da artıqırak diyor. 1000 aydı yılga bölse 83 yıl 4 ay oladı eken. 83 yıl 4 ay degen bir tuğan bugün törölgön bala 83 yıldan keyin je dünyada jok bolup je bir sözünü hiç kim ukpay turganları çal kempiri boladı da gördünüz. Oşondoy bir adamdın toluğu ömürü. Oşo 83 yıl tınbay Allah Teala'ga namaz okup, tınbay Kur'an okup, tınbay ilap dua kılıp, tınbay adamlarga jakşılık kılıp, tınbay atenenin hizmatını kılgan adamdın soğuğun bir tünde verediken. Bardığımız buğa iman geltireli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Man yakum leylatal kadri imanan ve ihtisaban gufira lehu ma taqaddama min zembih. Kimdegim Kadir tünde iman getirip Allah Teala'dan soğuk ümit kılıp uktavay dua kılıp çıkan bolsa Kur'an okup Allah Teala'ga namaz okup jakşılık işlerde kılıp Huday Teala'dan jakşı ümit kılıp çıkan bolsa anın murunku günölerinin bardığını geçirilet deyip. Biz doğanlar geliңizler hemen bardığımız uşul uçurlarda Huday Teala'dan jürögübüz menen suraylı. Günösü jok, hiç kim jok. Alımlarımız aytat, menin günöm jok degen adam en çoğun günölü adama şoğurat degen. Bardığımız günölü seseli. Bırak günö degen emde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kaydiger jürökten bolgon duanı kabul kılbayt deyip. Jönele oğuz menen aytıvergen endik emes. Jürögübüz menen belirip, iylap, Hudayım günölörlü geçir, Hudayım daracamdı götür, mına bu baldarımды korkutup görsetme, erten jamanlıklarını görbeyin dep bardığımız dua kılalı. Bardığımız mına bu jerde nabiste balдар çırkap jüröt bir duanda. İki türlü adamdın ki duasın hiç şeksiz kabul bolat degen. Oşonun biri atenenin duası eken. Uşunday ulu günlerde mına onday çuruldap jürgen baldardı suygon bolsa,
Oşolarga köp dua kılalı. Bugün tündeleri erteň adamlarga oğuz açıralı. Mına 4-5 günden keyin bu ay getdi mına. Gördünüz. Kayra bu ayga jetebizbi, jetmeýibizbi Allah Taalanyň golunda bir tuganda. Bardygybız oşon üçin oýlanyp, uşu 4-5 gün wagtda bir jakşy iş kılıp kalganga hareketibizdi kılalı. Abu Zar radıyallahu anhu de Peygamberimizden ulu sahabası bolgan. Oşoga Peygamberimiz ya Abu Zar, ey Abu Zar, yahkamis safinata fa innal bahra amiq. Sen uşu denizde jüre turgan kayığındı bekemdep algın, arjak berjagyn karap algın. Antkani biz süzüp öte turgan deniz öte tereňdeydi eken. Aqfilizada fa innas safara tabil. Sen bu dünyada ahiretke biz safar alıp getip baratabız. Safarga baratkanda azık tülüňiňdi jakşylap kamdap algın. Bizdin safarыбыз öte uzun depdir. Sum yawmal harri li yawmin nushur. Isık günde sen orada tutkun. Sen Allah Taalanyň astında tirilip at çok bere turgan günüň üçin degen eken bir tuganda. Bardygybız bu orozalarda turabız. Umar radıyallahu anhudan uşunday bir suragan. Ey saga Allah Taala köpdögen nerseni farz kılıp koydu. Mildet kılıp farz kılıp moýnuna jükdedi. Allah Taala farz kılgan işlerden en jagymdysyy kanday degende Umar radıyallahu anhu uşuntken eken. Men uşuntip akta ısık bolup, tilderim kurgap, eğilinderim kurgap, uşunday gündün uzunluğu da uşunday bolup, can talpasta uşuntip candı koyarga jer tapbay, kıynanıp oroza tutkandan da jagymdy ibadat jok degen eken. Bir tugandar geliňizler, şu orozonu Allah Taalaga jakындata turgan ibadat eken. Allah subhanahu wa taala hadisi kudusiyde adamzatyň bardyk sowaply işleri özü üçin bir oroza men üçin deydi. Orozonun sowabyn men gana berem degen. Anın sowabynın sanyn Allah Taala gana biletken. Kança sowap berer. Bardygybız dua kılaly, biz tugandar bu baldarybızga dua kılaly. Kur'an-ı Kerimde Allah Taala ya eyyuhellezina amanu qu anfusakum ve ahlikum nara ve quduhan nasu vel hijara aleyha melaikatun ghilazun şidadun la ya'suna Allaha ma amarahum ve yef'aluna ma yu'marun. O Allah Taalanyň bar bir ekenine iman keltirgen işengen kuldarym, paygambar ekenine işengen imandy kuldarym, silerdin özüňördi, üý bileňördi, bala çakaňardy tozoktun otundan saktagıla degen. Ankeni tozoktun otu bu dünyada bir tugandar ot jaksatçı, gazdy goldanyp atabız, neftini goldanyp eken, kömürdi goldanyp eken, jygaçty goldanyp eken. Kıyamatda tozoktun otu esibizden çıkmasın. Bu dünyada derdendep, akılına tayanıp, çöntögünde akçasına gör, Kudayga işenbey atkandar erteň topraktın astına barıp işenip. İşenip koyun, al erteň ele geledi. Erteň ele topraktın astına düşüyor. Oşo jerge barıp işenip. Al jerde işengen geç bolar. Bu dünyada akılımızda işletip kaladı. Gördüňüzдөр, tozoktun otu kanday bolat dese, tozoktun otunu adamlardın denesi bolat degen. Anan taşlar bolat degen. Taşlardan ısıttığın bilesiz da, tozoktun otu oşo taş menen ısıtılat. Adamlar ırgıtılat, adamlardın deneleri tozokka otun bolat degen. Allah Taala ey baldaryňardyň, üý bileňärdiň denesin tozokka otun boluşdan saklagıla degen. Ankeni al jerde bu dünyada Kuday saktasın. Biröөнün başına kıyınçılık gelip bir suraka düşüp kalsa, türmöge düşüp kalsa bu dünyada süýleşse bolat eken. Bir nese bolup, adamga mintip söz taap alsa bolat eken. Birok Allah Taala süretdep, tozoktogu perişteler deydi, tozoktogu buyruk atkara turgan perişteler. Alar hiç kimge boğrurbaydı, alar buyruktu gana atkarışat degen. Urmatly tugandar, geliňizler, barzybız bir dua kılaly. Bu dünya şimdi ötüp bu dünya gördüňüzдөр, biz geçirek uçurubuzda Amerika degende bir jannatday beýişde oýlaýdyk. Beýişkele barıp kalganda oýlaýdyk. Amerikandan dele bir jırgap jurgan kişi görgen jokmun. Çynyn aýtaýyn. Gelgenden beri balдар menen süýleşip atam. Günde stressde, günde depressiýada, Kırgızstanda iştebeýlere yaşasam bolat turgan. İştebeýle yaşap atabız biz. 3 ay 5 ay ile ne iştebeýle yaşap durabız.
Bir жерге 2 gün иштебей көрүп эмне болот? Арам өлөт экенсиң. Көрдүңүздөр. Урматтуу биз туугандар, ошон үчүн келиңиздер. Бул жерде эң өнүккөн мына дүйнөнүн атаман каалаганын кылып атат го Америка, көрдүңүз. Үйүнөн барып президенттерди ырдап кетип атат. Каалаганын өлтүрүп атат, көрдүңүздөр. Ушинткен дүйнөнүн атаманы болгон жерде жашап атып деле дүйнө жалган бекен биз туугандар, көрдүңүздөр. Кече балдарга жолуктум, келинчегим ооруп калды, үйдө тура албайт. Ушу кыйгырып атат дейт бир жигит, жаш жигитчи. Жанын көптөгө бул жерде аябай эмеге түшүп калган балдарды көрдүм. Бири-бирибизге жардам берели. Көрдүңүздөр, дүйнө жалган. Бизде ушу Американын адамдары өлбөйт экен деп ойлочубуз. Көрсө биянын бизден хуже экен, көрдүңүздөр. Көрүп атпайбызбы көзүбүз менен? Урматтуу биз туугандар, келгиле ыйманыбызга келели. Алла Таалага ыйман келтирели. Келбеле жөнүндө ифтар кылып кетиш эмес. Бул балдарыбызды тарбиялайлы. Келгенден мен ушуларды айтып атам, биз туугандар. Күйгөн үчүн бир сөзүмдү 5тен 10дон кайталап айтып атам. Бирок ушул жерлерге мындай наристе балдар келип атат. Сурасаңчы, мына бул абаларыбыз, эжекелерибиз отурасыздар. Сурасаңчы биз тууган кыргызча атын ким дегенди билбей атышат балдар. Бул деген коркунуч, өтө коркунуч биз туугандар. Көрдүңүздөр, бул Америкада жатып эле анын англисче сүйлөгөнүнө сүйүнө берсеңчи, ошо боюнча мунун тили англисче чыгып атабы туура. Эртең мунун жүрүш турушу да ошо болот. Ишенип койгула, ушинткен балдар эртең ата-энени таштап кетпесечи, койчу мен өзүмдүн оокатымды кылам. Мен bir kızды suyup kaldım деп туруп кетип калбасачы, кетип калбаса ошо жалган айткан экенсиң деп. Урматтуу биз туугандар, көрүп атабыз могу жерде. Квартал сайын карылар үйүн көрүп атабыз, туурабы? Качан кыргыз баласы энесин алып барып карылар үйүнө кыйгыз деле. Биздин баалуулуктарыбыз. Булар 1000 жылда жетпей турган баалуулуктарыбыз бар. Ошону да унутпайлы биз туугандар. Келгиле балдарыбызды дин менен тарбиялайлы. Ошо туура эми оокат үчүн ушул жерге келип атабыз. Gelip canımızды bağalı, ata-enемizге жардам берели, уш жерден адал рызкы деп келип атабыз. Кудай Таала баарыңардын рызкыңарга береке берсин, баарыңарды бай кылсын Алла Таала. Бирок биз туугандар эң чоң байлык бул балдарыбыздычы сактап калыш үчүн, ушу чөйрөдөн сактап калыш үчүнчү биз туугандар келгиле эң биринчи динин унуттурбайлы. Дин деген нерсе бул адамды, любой адамды оңдоп кое турган нерсе биз туугандар. Geldi Kudaydan bolgon korku, bul ata-eneni sıylatat. Kudaydan bolgon korku, bul bürögö uğru kıldırtpay. Kudaydan bolgon korku, uşak söyletpay. Kudaydan bolgon korku satkın kılbay adamdı. Biz toğanda bütkül jakçılık jaka, uşu Kudaydan bolgon korku bolat ke. Baldarыбызды din öğretelim. Mına bu jerde kavumduk birikmede ушул жерде көрдүңүздөр тилдер үйрөнүп атат. Мына устаздар бул жерде дин үйрөнүп дайыма дуа кылчу эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан окугула. Кур'ан окуп туруп Алла Тааладан жакшылыктар сурагыла. Bir учур келет, адамдар Кур'ан окуп, Кур'анды ортого салып туруп адамдардан бир нерсе сурап калат деген. Кудай сактасын, урматтуу туугандар, азыр кээ бир жерлерде ушундай көп болуп кетти такыр. Ошо Кур'ан окуп, андан үмүт кылып, мындай бул Кур'ан менен бир Алла Таала. Пайгамбарыбыз Кур'ан окугула, Алла Тааладан сурагыла. Бир коом келет, Кур'ан окуп туруп адамдардан сурап калат деген. Бардыгыбызды ошондойдон сактаган болсун, ошондой коом болуп калгандан Кур'анды ортого салып, Кур'анды бир дүйнөлүк нерсеге пайдалангандар. Пайгамбарыбыз дагы бир жолу айтат, Кур'анды, динди пайдаланып, адамдардан байлык топтогон адам кыямат күнү бети жок тирилет деген. Бул бетиндеги еттери жок тирилет, скелет болуп тирилет деген. Бир туугандар баягы биздин кыргыздарда бетиң барбы деп коет го. Ошо бекеринен айтылбайт экен да, бетиң барбы дегенчи. Азыр бул ортодон скелет болгон адам тура калсынчы, баарыбыз кажерге качып кеткенибизди билбей калабыз. Ушундай. Бул жүз, бул жерде эт болгон үчүнчү, бул бет болгон үчүн адам менен адам болот экенсиң. Бетиң жок болсунчу, адам жаныңа тура албайт экен, коркунучтуу бир ушундай жаныбарга айланат экенсиң да. Ошенткен Кур'анды ортого салып, динди ортого салып, динди ортомчу кылып жашоосун ошентип байлык топтогон адам кыямат күнү бетиндеги бул эти жок скелет болуп тирилет дейт. Кудай сактаган болсун. Анан урматтуу бир туугандар, мына биздин да сапарлар карып келатат. Бир-эки күн ушул жерде болобуз иншалла. Дуа кылалы, бир тууган силерди көрдүк, моунча кубанычтабыз. Анан бул алыста жүргөндө ушу динге бекем болгула бир туугандар. Кур'анда азыр эле мына окуп өтүп атабыз, көрдүңүздөр да, улам аяттарды окуп өткөн сайын акылыма келет да. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib.
Ким Алладан такуа болгон адам, Алладан корккон адамды дейт, Алладан чындап корккон адамды Алла Таала ойлобогон жактан, эсеп кылбаган жактан ырыскыландырып коет дейт. Эсеп кылбаган жактан бирдигандар. Ырыскыны ал биз план кылып атабыз, тракайда монча табип атам, доставка кылып мынча табип атам, анан мынтем монча жылда мынча жыйнайм. Адамдын напсиясы кырганда ошондой экен да. Бирок ал сага мал болобу, мал эмеспи Кудай билет. Аны насип болобу, болбойбу, аны да Кудай билет. Бир туугандар, дайыма Аллага тобокел кылалы, рызкы менен башыбызды оорутпайчы. Рызкыны Алла Таала мойнуна алган. Бизден кичине аракет, дуа, бизден Алладан коркуу болуш керек. Анан Алладан коркуу дегенди кандай түшүнөбүз бир туугандар? Алладан коркуу ушундай. Намаздарыбызга бекем, ибадаттарга бекем болобузбу? Анан Алланын динине кызмат кылалы. Кел деген жерге келип берели бир туугандар. Бул жерге келген дагы Алладан корккондук. Алладан корккон адамдын бир аз жүрөгүндө такыбалыгы бар адамды уш жерге алып келет. Канча киши жүрөт, канча кыргыз жүрөт, 50 000 кыргыз бар экен көрдүң. Уш жерде 50ге жетпеген адам келип атасыңар да. Кудайга шүгүр дейли. Алла Таалам бул жерге иман салыптыр, бир аз коркунуч салыптыр, Куранга болгон үмүт салыптыр, Кудайга болгон үмүт салыптыр. Ошо бир сезимдерим мени жетелеп келип атат деп түшүнөлү. Мындайында ушундай жолдордочу бир туугандар, Алла Таалага кызмат ошо экен да. Кел Алланын кызматын кыла берсеңчи, Кудайым. Каяктан ошо коркуунун Алла Тааладан корксоң, Алла Таала сени эсептебеген жактан ырыскыландырат дегенде ошондой дешет. Алла Тааладан коркконуң антип каласың. Жүрөгүңдөн корк, бирок тышыңдан ошону өзүңө өзүң доказать этишиң керек экен да. Өзүңө бирөөгө эмес, өзүң Алладан коркконуңду далилдешиң керек дейт. Аны эмне Алла үчүн болуп аткан жерге бир өзүңдүн напсиң эмес, башкалар үчүн пайда болуп аткан жерлерде өзүңдү ошо жерде иштеп жүргөнүңдү көрсөң, мына Алладан коркуп атам деп билдим. Башканын пайдасы үчүн жүргөн болсоң, башканы жашатам, башка бактылуу болсун, бирөөлөр жолдо калбасын деп ошого аракет кылган болсоң, сен дейт Алладан корккондун белгиси ошо дейт. Урматтуу бир туугандар, канчалаган аалымдар өттү. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип туруп үммөтүм деп 23 жыл ичи ушинтип динди жеткирип дүйнөдөн кеттиби? Азыр мына дүйнөдө канча миллиарддаган мусулман пайгамбардын аты аталса, артынан саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып атабыз, салават айтып атабыз. Бир туугандар, бул эмне? Рызкы деген бир эле акча, бир эле тамак аш, бир эле кийим эмес экен да. Рызкы ушу. Адамдардын арасында кадыр бар да рызкы. Адамдын астында аброюң да рызкы. Артыңан сен кеткенден артыңда Куран окуп дуа кылган да рызкы. Сени жаннатка барсын деп бата кылып аткан да рызкы дейт. Мен деген аалымдарчы эч дүнүйө дебей туруп өмүрү китеп жазып, өмүрү даават кылып, өмүрү адамдардын иманы деп ыйлап, өмүрү ушинтип туруп кеткендердин бардыгынын артынан дуа тилектер кылынып атат. Бир туугандар, келгиле биз да ушундай нерселерди кылганга үйрөнөлү. Кудайдан корккондун белгиси ушул экен. Кудайдан корком менен бүтпөйт. Коркконду биз далилдешибиз керек экен. Кантип далилдейбиз? Жанагындай ушундай диний мажлистерге, диний чогулуштарга тынбай келсек, адамдар үчүн бир кызмат кылам дегенде астыда турсак, бир туугандар, келгиле бир жерге мал жан деген учурлардачы, мал жаным деген учурларда ошондо чөнтөгүмдө кой ушу жетим ыйлап калбасын, жетимдин акысы болуп чөнтөгүмдө калып кетпесинчи деген бир тилек менен жашап калганда, көчөдөгү теңелбейли байкелер. Ал дүнүйө жыйнаган адам менен жарышпайлы, дүнүйөдө жарышпагыла деген. Фастабикул хайрат, жакшылык иштерде жарышкыла дейт. Дүнүйө чогултуп жарышкыла деген эмес эч бир жерде. Урматтуу бир туугандар, фастабикул хайрат, жакшылык иш кылганда жарышкыла, намаз окуганда жарышкыла, орозо тутканда жарышкыла, садака бергенде жарышкыла, зекет бергенде жарышкыла, адамдарга кызмат кылганда жарышкыла, Куран окуганда жарышкыла. Мына жарыша турган нерсени Алла Таала фастабикул хайрат дейт. Бардыгыбыз ошо жолдордо жарышты Кудай Таала насип кылсын. Урматтуу бир туугандар, дагы бир аяттарды азыр окуп өттүк. Я юхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ауладукум фитна. Ey iman keltirgenler, silerdi deyt, la tulhikum amwalukum wa auladukum fitna vallahu indahu ajrun azim. Silerdi baldarınar, üylöңөрчү, Allah'ın jolundan silerdi, montip tosup koybaсын deyt. Bir tуугандар, biz bala bagabız, tigi bagabız, bu bagabız degen özünчө маселе, туура аны карайбыз. Бирок ошо нерсе бизди чоң кылына турган жаннатты сурай турган нерселерден тыйып койбосун.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо келгенде Алла Тааладан жаннат сурагыла, тозоктон сакташын сурагыла деген. О емеде ла илаха иллаллаху настагфируллах. О Кудайым, сенден башка Кудай жок. Биз кечирим сурайбыз. Нас'алукал жанната ва на'уду бика минан нар. Сенден жаннат сурайбыз, сенден тозоктун отунан сакташыңды сурайбыз деп азыр эмелерде, таравихтерде улуу халымдар ушундай зикирлерди окуганда, ошону окуп атабыз го бир туугандар. Жаннат деген ошо 4 күн 5 күн убакыт калды да, карасаңыздар. Мындай азыр көз ачып жумганча өтүп кетет. Рамазан бүтүп атат, колубуздан кетип атат бир туугандар. Сахабалар Рамазан кетип аткандачы жакын адамынан айрылгандай, ушунда атасынан, энесинен айрылгандай, ушинтип мүңкүрөйт эле дейт. Ушинтип мүңкүрөйт эле. Ошо мүңкүрөгөнү, ошентип кайгырганы аза күтүп кетип 6 айга чейин созулат эле дейт. 6 айга чейин минтип өзүнө келе албайт экен да. Ошон үчүн алар сахаба болгон. Буга эми агантип эле деши мүмкүн адамчы. Бирок ошон үчүн алар тарых барактарында дастан, адамдардын тилдерине ошон үчүн дастан болгон. Ошондой адамдар болгон. Алар биз көмүр болсок, алар бриллиант болгон, урматтуу бир туугандар. Биз топурак болсок, алар алмаз болгон. Ошондой айырмасы болгон сахабалардынчы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз ошолорго гарантия берген. Хайрул куруни карни суммаллазина ялунакум суммаллазина ялунакум. Кылымдардын эң жакшысы менин кылымым дейт. Менин кылымым эмне? Менин кылымымда жашаган адамдар дейт. Андан кийинкилер, анан табиин, андан кийинкилерге ишарат кылган. 3 нерсеге пайгамбарыбыз ушу гарантия берип, ушу кылымдар жакшы кылымдар деген. Калганына гарантия берген эмес, биздин кылымга гарантия берген эмес бир туугандар. Ар бирибиз иншалла өзүбүзгө так болуп, сүннөттөргө бекем болуп, алыс жерде жүргөндө күндө намаздар, бу мечит, ушул жер мечит Кудайдын үйү, байке бу жер арыңдап койду, Кудайдын үйү. Кудайдын үйүнө көп келип, көп сежде кылалы. Мына эми тараптар бүгүн да мына кадыр түн болушу мүмкүн бир тууганда арттан издейли. Жок дегендечи, үйлөрүбүзгө кайткандачы бир 2 рекеттен 4 рекет же 8 рекет 2 рекеттен бөлүп бир тахажжуд намаздарды окуп, бир чын жүрөгүбүздөн өзүбүзчө отуруп алып дуа кылалычы. Өзүнчө отуруп алып дуаны дагычы Алла Таала эч ким көрбөгөн, эч кимге мактанбаган бир сезим жок жердеги дуаларды Алла Таала жакшы кабыл кылат. Бардыгыбызга иншалла Алла Таала кадыр түнгө жолуктурсун. Иншалла хатым Курандар эртең бүрсүгүн 2 бара калды, бүттүк эми Кудайдын жардамы менен башталган. Ушу мен дайыма ушу хатымды баштайт элем. Кудай мени аягына чыгартып көр деп жалынат элем. Кудайга шүгүр эми 2 бара 2 күн кырсык баладан тышкары болуп, акылыбыз ордунда болуп, ушу хатымды бүтүрүп алалы аягына чейин. Жакшылап бир дуа кылалы. Куранды ортого салып иншалла. Куран деген ушундай күч, урматтуу бир туугандар. Куран дегенчи сыйкырыңды, көзүңдү, адамдардын көрө албастыгын, жанагындай көсөлдү талкалап таштайт. Ишенип коюңуздар, урматтуу бир туугандар. Жок кылып таштайт. Ихлас менен окусак, денедеги болгон нерселерди талкалап салат. Ошондой күчкө нур болгон нерсе бул Куран деген. Куранды жакшы окуп, сооп үмүт кылалы. Ар бирөөндө миллиарддаган соопторду бериши мүмкүн. Миллион, миллиарддаган соопторду. Алла Тааланын астында ар бир тамгасына канчалаган сооптор. Кудайым ошо соопторду үмүт кылып, Кудай Таалага жөлөнүп, Алла Тааладан үмүт кылып дуа кылалы. Алла Таалам кабыл кылсын. Бирахматты.